Neki tu čutno, pa valjda bi znala vrijeme izvariti. Šteli su ljudi samo škaru u vlogu. Jaba, ti bila, sve bi kao kako moja bila. Jaba, ti bila, sve bi kao kad bi moja bila. Dobro jutro ljudi, ispitovat će 9 ujutro je dedo, tata i ja idemo u Zagreb. Da vidjeti kako izgleda novi stan. Jučer večer je bilo lijepo. Dugo noć smo se vozili, dečki i ja. Zezali se i klasika rap, zato kak je bilo pred ljeta, tako je bilo i sad. Ti misliš još danas ići kam van? Da. Zapri! Ajde. Zapri vrata, zapri! Hrco imaš bicikla, ja? Imam, tu je. Onda idi. Pa da, pa znam, pa idemo svi, ajde, bumo, stigli. Ajde, ne stigli. Meni kupi malu Janu, te jedno smijem pići. Te i paket maravic. Vrećica. Moramo požuriti. Vi dođete, ajde, vi dođete. Pa deskar vele. Kaj zima. A da škari ne dođu. Rekali oko 11. Ti Bog bude opet onak kad mu vodku pilika. Stignemo koliko je ur. A ne, da, idemo lagani tempo dok se smislimo. 10 minuta. A kaj bomo uopće kupili? I vino onda, ajde. Moramo se raspodijeliti, neko ide po kole, neko po vino. Ajde, idemo po kole. A di je vino? Ima bih mene nešto. Šta ti kažeš, Denis, da? Neozbiljno, kako bomo vino? Kaj treba, 20 kaj kole. Ha? Da, 200 kole. Pa kaj boš vino uzimao? A kaj bomo, ne možeš ti. Pa bolje si pivu zabiti onda. Ne. Ma to je to. Koliko još imamo vremena? 10 minuta, točno. 9. Nećemo za minutu smo došli, sam nisam gledao. To na nebu dosta. Koliko ima? Litra i pol? Ne, 2,5. 4, škara 5, svako 10 kuna. Dečki, ja vam ne bom pil, mene nemojte ubrajati. A, tako. Te nećemo piti. Kaj ćemo tamo? Je li to sve zajedno ili posebno? Sve zajedno. Pa gleda neka prosipana. Brašno, znaš. Evo ga, došanje. Kasni škaro. Dobro Rito brisao. Čuješ se pun kurac, Bog. Čuješ sad od doma. Bog te bežali smo tu. 4 litra graša, vidim. Maro vinčeko, tako. Bežali smo do svim. Nemoj mučkati. Friška nova, Bog, a to složeno. Uje. Sad spođibao, a nije puno kazna, 200 kuna. Ko dobro? Garga skoro. Moja pa da bude 2000 kuna, tako, to što ja. Meni daj jednu juž, bre, treba sjedno. Jo, kad bi kuvali tamo gore. Ko one hrenovke vodterić. Kad vidio smo ušli unutra, ono smo... Ja se ne sjećam, jebote prvi kad si sigurno, ja sam dim iz uši. A mi pišamo, a Škarov transferica skućiti kada meće pol mure. A znaš ti je bilo krv? Jak ti mi bilo zvuči? Znači, prekčera je s Ranicom postao prijatelj na Facebooku. Pa sad se upoznavaju u garaži. Treba sam ovo bolje ovako upoznat. Pa u garaži su se. Ajde, dojdi bum te kardančki. Je, dojdi u Lukinu garažu. A kucnimo na prozor mu kucniš. Vlog kameri su na prozor, sam postavi i ostavio. Ne, samo mu reći, odi gledati, odi... Idi u garažu pogledaj kako ti sin izgleda. Da, idi u garaži, gledaj kak se napil budali. Idi, samo idi u garažu pogledaj. Idi u garažu, idi u sobi možda doma. Već me srce. Muzika cepa kod Škara. Kak da je rekao doma. A ne, ba nikog ne. A to tako, to ti. Da, odi kroz prozor, možda se vidi. Sad su se ikli po stolu. Ju, zakopčava laća! Malo laća zakopčava. Kiki, Kiki, budeš dedo uskoro. školu završi, onda decu delaj. Ja snimam razgovora, tak. Ajde.
Kiki je zove. Da, šuti, joj, daj snimaj to. Uskoro boš postal dedo. Ako boš deda, bomo stavili, Bog te bomo napali. Kiki ima da Janca gre. Ajde, zove ga, ajde. Se? Kako ste glupi? Toni, ne speri! Veli Toni, znajo pomoć. Pogledaj, da bi i mi pohvalili. Da, Uskoro boš postal dedo, Toni negdje jebe v garaži. di u garaži. Kod Luka. Sve se trese, ne znam ja koga. Brojde, idite se. Možda ti mene vidim pa gleda nekoga tam, neko cura do pedal s Virovitice. Kad to čujem propavala, bi znao na vrijeme izvaditi. Ja, di ste? Mi smo tu kod mene, a ovo je tam sad negdje, mi smo išli po njega. Sad ga Bog ja nazvao, sam mu ja rekao, kapistrira temelje si sve. Ajde. I joj. Skoro pospitli vnutar, a možda kom ćemo lače. Juhu. Dobro jutro ljudi, ovo mi je posljedica prošle noći. Nažalost, previše toga je. Ja ne znam di su ovi, ja ne znam di sam ja. Dosta, čujemo se za par minuta. Znači od Luke kamerica ostala je kod mene. Jer se on tako pijan vratil doma. Sad ja snimam. Od sad ja preuzimam to sve. Lagano krećemo, znači ja idem sad u crkvu. Jer moram. Jebi ga tako. Prvo pobona. Poslije toga idemo lagano šetnja i tako. Ne znam više ni kaj da govorim. Dosta mi je svega, dosta mi je ove noći. On the way to crkva. Ja ne znam gdje je Luka. Luka on vjerovatno negdje spije. U nekom jarku, ne bi se čulo. Pijan kak majka jučer. Ma budala, daj, ajde. Ne znam zakaj vi uopće njega gledate, daj, ajde. To je bez veze. Dobrodošli u vlog. Trenutno se nalazimo u crkvi sa Markosom i ostalima družbinom. To je to na kratko javljanje i gotovo, pauza. Da snimam. Mamma ga tera na vešu. Evo malo Kiru. Malo Zlatu snimamo. Kako se to približi? Šime. Di ćeš piku? Se sjećaš, daj da te ponjuši, daj da te ponjuši. Šime. Ajde. Kaj si? Evo nas nazad ljudi u Zagrebu, u stanu, nakon cijelog vikenda zabave i društva. Odgovorit ćemo na par pitanja kao što uvijek radimo, to jest ne uvijek, ali trudim se uvijek to raditi nedjeljom. Pa, eto, idemo govoriti na par pitanja. Prvo pitanje dolazi od Lorksa i pita koliko treba minuta do Pitomače. Autom treba nekih sat i 20 minuta, a vlakom nekih 2 sata. Ivan Kro TV pita hoće započeti vlog kanal, možeš li mi reći neke prijedloge? Prijedlozi za vlog kanal su ti da ti vlogovi budu što zanimljiviji, da radiš u vlogovima što više stvari i da ne bude samo pričanje i da ne bude samo pjesma, tako da mora biti neki balans između toga. Mislim, ne moraš ti stavljati uopće pjesmu, ne moraš ti uopće ni pričat, ali ja ti kažem evo nešto na temelju mog iskustva.
I uglavnom da ne budu baš predugi ni prekratki, u tome ja još pokušavam to složiti sve, znači dosta su mi ovih zadnjih 2 recimo bili kratki, pa pokušavam malo da budu duži, ali ne predugi ponovo. Uglavnom, budi što originalniji i probaj biti nekako zanimljiviji. Zerov kaže, odličan vlog, koliko ti vremena treba za urediti? Prosječno za jedan vlog mi treba oko sat vremena, bih rekao, moram prebaciti sve videe iz kamere na računalo, prebaciti ih u program, montirati i dok se to uploada na YouTube, oko sat vremena bude sve ukupno, možda kojih 10-15 minuta više, ali obično sat vremena. Josip Juko pita u kojem gradu živim, to ti uvijek piše na početku vloga gdje je sniman vlog, ali živim u Zagrebu. Vidio sam da je bilo nekoliko pitanja u vezi opreme koju koristim. U opisu svakog vloga vam je oprema koju koristim za snimanje tog vloga. Kamerica s kojom snimam je Sony DSC-WX60, a dron koji imam je Inspire One, DJI Inspire One. Darko HD pita gdje sam kupio tapetu iza mene i koliko je koštala. Tapetu sam kupio u Bauhausu, to je dućan u Hrvatskoj. Ako nisi iz Hrvatske, imaš slične i na eBayu. Koštala je u Hrvatskoj oko 450 kuna, ja mislim. I eto, htio bih vam se zahvaliti svima onima koji su podijelili moj kanal, jer sam rekao u jednom vlogu, mislim da se zove Obožavam snimati vlog, da predložite moj kanal vašim prijateljima i stvarno puno vas je to napravilo i eto, stvarno hvala vam svima koji su to napravili. Eto, drago mi je da me pratite, da me gledate i da, eto, htio bih još više ljudi dovesti i inspirirati putem ovog vloga, medija, kako god to bilo. Uglavnom moram završiti ovdje jer nemam više memorije na memorijskoj kartici. Vidimo se sutra, u ponedjeljak, najvjerojatnije smo u studiju. Probat ću snimiti, uvijek to kažem i nikad ne snimam, ali sad stvarno hoću. Vidimo se sutra, uživajte, pozdrav! Grijalica onih 9. Evo tu su pojeli praša subotu, ništa skrovi. Mi tu na stole. Mentola i rakiju. Znaš kaj dobra bila, Bog te jebo. Da, voze se v civilu, jebote. Ja dok sam išao u Pitomaču, bili su u civilu. Ma nećemo malo. Policajci. Da. No, dok sam dolazio.